Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Manapish paktanakunata anchuchi. Mana mitsari tukukkuna mañashkataka mana yangapi churangachu. Paykuna mingarikpika mana shitangachu. Hipa wawakunapish yachachun chayka kishkaringami. Chaykunapaq hipa wawakunapish chayta yachaq chayashpaka mandak Diosta alabachunkuna. Salmo 102, 17, 18. Wakinpika ñukanchik mañashkakunaka ima poderta mana charishkatami yuyanchik. Wakinpika ñukanchik mañashkakunaka mana uyashkakuna shinami rikurin. Shinallatak Dioska mana kuyurik, mana kashpaka ñukanchik rupakshunguwan mañashkakunamanta imata mana sustarik shinami rikurin. Imamantataq kay yuykunaka chashnakanga, tiyanmi wakin yuykuna. Imamantami ñukanchik Diosta mañanapika umashkakuna shina tukunchik. Shukmi kan ñukanchik mana paktay tukuypak shuyakushkakuna. Kaykunami ashtawanka shuktik imakunamanta yallika Diosta mañanapika umashkakanaman pushaytukun. Tukuykuna yachashkami kaypi pandari tukushka. Kishpichik Jesucristo imata nishkata hawalla chaskishpa. Tukuy Diospak shimipi Diosta mañana hawa imata yachachishkata mana rikushpa. Kutinchashnami paypak imata nishanishkakunapika pandarinchik. Uyanchikmi Jesucristo nishkata ishkikrikuna shukyuy tukushpa imatapish mañakpika kushkatikmi kanga nishkata. Apu Jesuska kay arinita rurarkami Diosta mañanata kallaripi yachachishka runakunaman. Kay runakunaka yacharkakunami kay arinishkaka ima paktachikunata charishkata. Chashnakakpipish kay nishkataka intendinchikmi chasnatak arinishkata shina. Kay arinishkataka yuyanchikmi imata mana harkarishpa chinallatak ima mañaykunapish paktaypaklla kashkata. Kaypi yuyarishun yallitik sinchichukanga ishkikrikkunata tarina. Paykuna shukyuy tukuchun tukuy makanakuykunata shinallatak tukuy gentikunapak phiñanakuyta tukuchinkapak shukyuytukunaka ari kayka mana sinchichu. Chashnakakpipish ishkikrikuna makanakuykuna tukurichun phiñanakuykuna tukurichun shukyuy tukushpa mañakpipish Dioska paykunapak mañashkata kutichina kashkata krinchikchu. Mana chaypakka paymi kallaripika mushuk testamento imanikushkata kutin rikuna kan. Shinallatak kayamincha gentikunapak phiñanakuy hawa pay imata yachachishkatami mushukyachina suktikyachina kanga. Diosta mañanaka mana kanchu shuk magiata shina rurana. Dioska mana hawapachapi ñukanchik mayordomochu ñukanchik ima horas ñukanchik ima nishkata kutichinkapak chaypi tiyaku. Wakinpika ñukanchik mañashkakunaka sustulla kanatami minishtin. Shinallatak ñukanchik wakcha almapi llakilla kana. Imashinami kishpichik Jesucristo Getsemanipi Diosta mañarka. Wakinpika kay punllakrikunaka ñukanchikka krichishkata umashkatami sentinchik. Ñukanchik mañashkakunata mana kutichishkamanta nishpa. Mantak Dioska mana sakishkachu paypak arinishkakunata paktachinataka. Ashtawanpish mayjan krikkunami paykunapak yuymanta Diospak shutipi kayta chayta arinishkakuna. Dioska manatik paykunata mandashkachu imata arinishunka. Ñuka mañashka shimikunaka inciensiuta rupachikpi mishkikllata ashnakshina kanpakman uyarishka kachun. Kanpak ñawpakman ñuka makikunata chutashkapish imallakuna kashkata chishikunapi kushkashina kachun. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.